kaloku silomnqazi eliphezulu wethu. Kusho ngokomthi ngabe neliphakama yalazi iphakama Iphakama. leli khona lezihlahla ezingafuni ukumila phansi ezimila phezulu kwezinye. Mfenkawo. Okay, yeah. Mfenkawo ngesinye salezo zihlahla ezingamaphakama. Hey mkhulu. So kusho nifuna ukukhwakela nibe siphezulu nakwiligi siphezulu. Kodwa mhlawumbe kwenzelwa nabasakazi la abafishane ukuthi bazwakaleka. Avunjalo. Hey, hey wafika ngafika ke yahlala manje. Yahlala manje. Kwani hey tata hayi manje siyabulela ubana iqhubele namhlanje sizothetha ngodaba olukhulu kwiveke ephelileyo sasithetha ngendaba enkulu futhi hey namhlanje amaphupho indaba enkulu lethinta wonke umuntu ophila kulomhlaba omagada ahlabayo namhlanje siza kolunye udaba futhi phezulu kakhulu usaba nokulosho hayi ngathi ungalutsho wena hayi ndingumntwana kakhulu kulo no hayi lena uyabona lo umoya esizokhuluma ngawo namhlanje akekho umuntu omdala kuona. Okay. Ngisho wagobela nje bayawazi lo ukuthi akudlalwa la. Akudlalwa la. Akekho ngaye ongathi yena hayi ndim. Hayi ngisho noba singachaza sithini abanye abantu nje bayazi ukuthi lo moya esikhuluma ngawo impela ucontrola ngisho lemimoya emibi. Ucontrol imimoya emihle ucontrol emibi ujikelele angithi ke into elokhuzile ukwenza ukuthi sindlalele okay sithe sikhuluma ngenzuza ukuthi imuphi lo moya masuku sikhuluma ngenzuza ngoba abantu abaningi benza imistake yokuthi bathi lidlozi yabo uyabo isibonelo amadlozi ake ngisho imimoya yabantu esebashona la besithi ngamathongo noma ke abathi ngamadlozi abanye iyahlukahlukana njengoba ukuze sichaza kukhona umoya okuthiwa ngumndiki ukhona umndawo na uhlukane kabili khona wamanzi yabo bekhona lo mndawo lo ojwayele ukuthi uphatha abantu babo Mozambique ongaphansi kwesizwe samandawo okhuluma isindawo angithi ihlukana kabili nayo kanjalo then kube khona amanono engumoya wabantwana abaphuphumayo bebancane nabashona bebancane abaphuphuma eziswini nabashona bebancane kube khona amanguni amanguni bobaba mkhulu bethu nje laba esibaziyo khazi nobani laba nje abasanda ukushona sesingamanguni ngamkhulu mina ngaphansi kokukhona ubuzulu nobuxhosa nazo zonke lezi zinto ngoba umndiki kusuke kuyelabantu ababefeza impini kodwa ikakhulukazi abadala uthola ukuthi babefeza impini nje kudala ingawuke kuthiwe ngabantu begazi kuthiwe ngamakhehla noma ubona inkukhu yabo uzobona makwemisa ukhamba la ukuthi kuba ukhamba olufaka igazi lenkukhu ebovu emele ukuthi ngabantu abashona ngesikhali uzokhumbula ukuthi into yayenza ukuthi kuthiwe ngamakhehla lelo dlozi ngoba kudala abantu besimame babengabulawa ngesikhali empini nje mawugwazile umuntu wesifazane wamlimaza wakwakusisiqalekiso esinzima empilweni yakho leso esasiwakhela amabhathi ukuthi ngeke uzukhule nawe ubemdala wayengalinyazwa umuntu wesifazane ngesikhali but esikhathini samanje sebeyashona ngesikhali nje ukuthi belimala ezingozini zezimoto bayadutshulwa bayagwazwa njalo so ke umndiki masikhuluma ngawo ngesikhathi samanje asisasho ukuthi ngewamakhehla sithi nje umndiki ngowabantu abashona ngelokhuza ngesikhali but namhlanje ngizama ukubonisa ukuthi akuyona into engajwayelekile ukuthi imimoya ibizwe ngamagama imimoya yabantu esebelokhuzile sebedlule ingakho ubona ke based kule information engiyibala kuhlukana kwemimoya abantu ukuthi mase kuthiwa inzuza abe sethi hayi olunye uhlobo ledluzi lo kade akunjalo okay inzuza ungalithatha njengenkosi ungalithatha njengoNkulunkulu
ungalithatha ngoba iwona lo moya iwona obeka amakhosi nje ubona khona amakhosi nje. Oh, okay. Amakhosi abekwa iwona izigwili iyona ekhetha ukuthi ubani ozoba sesigwili ubani ozothini. Ungumoya onamandla kakhulu kodwa into yokuqala esingachaza ngayo singathi umoya wamanzi. Umoya osebenza kakhulu ngamanzi ngoba noma lo moya utholakala ngisho nasezintabeni kodwa mawulungiselelwa udinga ukuthi kuyolungiswa emanzini ngoba futhi awuthwaselwa. Okay, awuthwaselwa. Akekho nje ugobela ngabe usuke edlalela abantu umuntu isangoma esithi hey mina ngiyathwasisa nokuhamba lenzuza ayikho into njalo. Ngumoya nje lo olungiswayo emanzini umuntu osuke nawo ngoba phela awuthi umoya okhona kubona bonke abantu. Yeah, umoya okhona kubantu abaningi abanemimoya kodwa awukho kubantu bonke. Awukwazi futhi ukuhawula pha uthi ufuna ukufa kuyo COVID. Yeah. Lo moya uhlala kakhulukazi izindawo ezinkulu. Yabo mozwa lento okuthiwa inkanyamba lento abantu bayibiza kuthiwa bedlula inkanyamba. Yeah. Usikhuluma lo moya ngendlela onamandla ngawo. So ngingafuni sithi idlozi. Ngoba uyonke imimoya ngisho abathakathi balawulwa yiwo lo moya lo. Iwona obavulela ukuthi bakwazi ukuthi bagange benze zonke izinto. Into nje engingayisho ngayo yokuqala ngiyokuthi utholakala kulezi ndawo ezifana nolwandle. Utholakala mawusolwandle esikhathini eziningi uziveza njengalelo khuza inkosazana yolwandle. Le uyabona lento lensumansumana belunga abathanda ukuyenza mabeveza isithombe kuvela intombazane yomlungu nofish. Photocopy yali insuza lila ngoba nayo insuza ziveza kabili ziveza ngemhlobo okabili kodwa ujwaye uthi uba inyoka bese uba nobuntu nesimo somuntu ngasendla. So lokho zange abathanda ukukopela zonke izinto zesintu bazenze zaba zishintshe ke bayihlandekezele ngendlela kodwa iqiniso lithi ilokhuza inkosazana yolwandle. Yilwensuza imele lona makusikhuluma ngwasolwandle bese kuthi kwezinye izindawo ngaphandle kolwandle ilujwayele ukuthi uziveze lo moya ngenyoka ngesimo senyoka. Kungaba kusezibini, kungaba kusezintabeni, kungaba kusezimpophomeni. Mawuzwa nje umuntu ethe emanzini ekhuluma ngomnikazi wamanzi. Kukhulunywa lo moya lo. Uzoziveza ngenyoka inhlwathi kakhulukazi emanzini. Ila uhlala khona. Bese uphinda uhlala ezindaweni ezizintaba. Entabeni mawuzobona mawuba nenhlanhla kakhulukazi la emaphuphini. Ngeke uyibone kuyinyoka ehamba entabeni. Izoba inyoka ehamba ngaphansi lapha. Khumbula entabeni kusuke kunamanzi ngaphansi. Intaba nentaba ngaphansi kukhona isiziba. Ayikho intaba nje ezimele. Uyayazi le ntaba ekuthiwa ingele. Ngifuna ukwenza into ephathekayo. Ingele abantu abasehading bayayazi nathi sakhelene nawo ngala. Ngale waNshangasi. Abelungu bake babefuna ukumba befuna ukuvula imine lapha intaba enhle nje. Bayivula inkolo lapha phezulu kwavuleka inqwaba elokhuza amanzi. Bagcina behlehla kanjalo. So izintaba ngaphansi zinamanzi akhona. Isho isiziba. Ngikufakazela nami ngasekhaya ikhona intaba eyayimbiwa. Yagcina sivala ngenxa yamanzi. Nangoku kuseyinzuka iK kufuneke bebuyile bovala lona ngoba abantu bayashona abantu pha kulanda. Kwesinye isikhathi kuze kushiwo kuthiwa khona ngesikhathi sobandlululo kwakuye kuthiwe abelungu bamane beyophosa imali yabo. Kuthiwa bamane beyophosa imali ukuze lingabikho lolulaka. Kunalowo nkolelo leyo nangoku. No akuyona inkolelo into ekhona but leyo kuphosa imali angiyazi. Kodwa iqiniso lokuthi
kuhlala lokhuza lezi nyoka zihlala kulezi ndawo nginalo iqiniso lalokho because mina ngiyaphupha nokuphupha ezinye izinto akuyona into engisuke ngiyixoxelwe ngumlando ezinye izinto ngizazi ku-experience yasemaphupheni uyabona nje ngake ngayibona kwelinye iphupho kungathi ngiqhamuke endaweni mina yabo uhamba endaweni ephezulu entaba so ngathi ngimangehla ngizokwehlela edolobheni elisezantsi intaba iphezulu mongabuka idolobha lase Cape Town esibonelo ngithi lengiqhamuka lapha ku Table Mountain estation eCape Town ngizokubuka phansi edolobheni kanje so ngithi mangiqhamuka ibe yona iqhamuka khona ngase dolobheni ihamba phakathi kwamabhilidi yabona ngithuswa indlela yayindiza ngayo enkulu ngiyibuke izizodlula yadlula phezulu yoshona ngalidlula phezulu kwami kwayimake ngiqala ngiqhubeka ngehla so akuyona into eyinganekwane ukuthi izinto engizilokhuzayo mhlawumbe ngizizwa ngabantu kwaye ngangifunda encwadini ethize kubhaliwe izinto baningi futhi abanye abazokutshela abayaziyo lento engisho abanye bangakutshela ukuthi lezi nyoka ziyakhuluma ngisho ukukhuluma emaphuphini so ilo moya lo uzwana nelokhuzayo uzwana nabantu abathize abantu abaningi ekuthiwa bazele bembethe banalowo moya masiqala manje izimpawu khumbula ukuzalwa wembethe kuhlukahlukene kukhona lento yokuthi uyiwele umuntu oyiwele ke umbona ngecharacter nje ubuwele ukuthi abeneconsi lobuwele nani but kukhona laba ngenalo loconsi kodwa umbethe izinto zakhe futhi zimnyama kwesinye isikhathi angambula nokumbula kodwa kuqhubeke ngenxa ukuthi ukhiya wakhe uqala usemanzini awukho emthini imithi izolandela ukhiya usuku semanzini oqala omoya olunye uphawu khona into eyenzeka ukudikiza ube nenkinga kumane kudikiza izitho ezithize emzimbeni uzosidike kudikiza nje noma ngase ngalweni olunye uphawu lo lokhuza umuntu onenzuza unekhanda elingaphili lolunye uphawu lolo uyakwazi ukusensa like mangingathungena la kade sikhuluma ngaye angezwe ngaba khona into ezomhlubula kabe emoyeni kube ngathi angasincokolisa athina uyakwazi ukusensa ilokhuza ngingako bewazi ukuhlola bengazange befundiswe kungeza kwenzeke lutho but abahloleleki iningi labo mase kufuneka kuhlolelwe bona okay ugobelo noqiniso nje uyamtshela athi hayi uyangisinda wena ufike ngabe uhlolela mina but uthola ngaleso sikhathi usephansi ulwazi lakhe akakazi lutho akazi nokulokho but maye ezindaweni nje akahloleleki kuhleze kunezinkinga mawulungiswe lo moya umuntu onalo moya akasweli lutho ingabe ngikutshela amakhosi ukuthi amakhosi abekwa yiwo lo moya ingako uzobona sizothi mawuphupha ingwe uphupha ubhubisa akuphuphi noma ubalo umaphupho ngamaphupho representa yona lelokhuza le kwesinye isikhathi maye uziveze lo moya wenzuzo uziveza ngesimo somuntu uzozithola unokuphupha nje labantu abadumile abantu abakhulu ungaphuphi nje abantu kazana njalo isikhathi esiningi uphupha abantu abadumile because uziveza ubukhulu bawo ukuthi ulingana nalabantu laba esithi ngama celebrity abanye amanye nosopolitiki silawo bantu abadumile nje zezimpawu elokhuzayo lezo eziveza ngazo abanye ke baye uthola ukuthi uzophupha olwandle aphuphe indlu phakathi olwandle kwesinye isikhathi ephuphe nazayo ngena khona omunye aziphuphe nesemanzini uthola ukuthi uzoloko uziphupha usemanzini mhlawumbe uthi uya umuntu athi nokufanele uyohlanjululwa emanzini but uthola lamaphupha lokweqhubeka ayaqhubeka but kusuke kuyindlela othwasiswa ngayo akunjalo kofanele uhlala uye emanzini
isign yokuthi umuntu wasemanzini vele. Umoya okuphethe yiwo lo lokhuza lo moya lo wenzuza. Abantu abaningi uyabavala insalo. Basoya kodokotela thothi yonke into i-right. Abesifazane nje ujwayele kuba phathisa ngalento ukuthi ophe kakhulu. Ahlelene inkinga inyanga nenyanga mhlawumbe aye kabili njalo. Umuphise kakhulu mayesensukwini zakhe. Kwesinye isikhathi ke uziphuphe usemanzi njengempophomo, emadamini, iziba yabo emifuleni, because ila vele kuumoya ohlala khona. Ila kuhlala khona abantu masithi abantu abaneziphiwo sibalala bonke abefundisi, amakhosi, bonke labantu abahlonishwayo. Ila behlala khona because mabephuma enyamini abahlali nomndeni lo nje nabantu phaqa bahlala lapho, so basuke ngoba babantwana bawo vele lo moya bahlala ngasemifuleni bona lapho. Yikho kuye kuthiwe ke makungeniswa abantu abadala ekhaya kuthiwe sekungeniswa manje abe beneziphiwo because benselwa bodwa bona izinto. Yeah. So uyazivala izinto njengoba ngisho ungumoya onolaka kakhulu. Uyabulala nokubulala uma uyifuna into ingenziwa ngoba uyiveza ngamaphupho. Mawuloko uyiveza ngamaphupho ingalungiswa ngoba awunazindleko nje wabe ngisho ukuthi awuthwaselwa. Udinga wena okuwena uye emanzini masufuna ukulungisa. Khona la uzokuvezela mhlawumbe usemanzini kusebusuku uhamba wedwa. Ayithi manje yabona lapho ukuthi sekufuneka niyoqondana nodwa angabikho omunye umuntu because umoya ohlambulukile. Kwesinye isikhathi uzothi uphelezelwa umuntu kanti umuntu akekho kuleso simo. So ungumoya abantu abaningi abanamimoya abantu abadala abangawo understand, abagijima bodla amagobongo bathini, kodwa uthola ukuthi maye ngasalandela amaphupha ayamtshela ukuthi lento elula ngokuthi nje hamba endaweni ethize. Lo mkhuba ke lo kusaba ukuthi mangiyolwandle ngizomuka nolwandle. Because kujwayelekile abantu abanabantu abadala bayathanda ukusaba amanzi. But iqiniso lithi ila uzophila khona, la impilo uyithola khona. Ama ungena olwandle uhlambulukile ayikho into engathiwa ugulizile. Yini ezokugulizisa? Uye empophomeni uzothathwa ilokhoza inyoka yakho nikuthatha ikusaphe ngoba uhlambulukile. One day ndiyafisa ukwazi nyani ba into lesuku ibenza boyike. No, is because ezinye izinto babuka izinto ezenzakalayo. Ya kulokhoza kuma TV. Ngoba asikhuluma iqiniso, isibonelo njenganami mengisuka ngithatha abantu ngithi siyobahlambulula ngibayisa ezweni isibonelo. Idamo laziyo leli ukuthi linabo ubungozi. Lengcono mangithatha i-risk ngiyangedwa. Yabo. Because umelaphi into kufanele ayenze yedwa ayiqala ukuze makonakala yenzeke kuyena, awukwazi uvela uthatha abantu nje. Uba esendaweni la wena ungakazi uyozitesta nokutesta khona ukuthi lokuzini. Awukwazi ukuthi awukazi uyongena wedwa enandadem, but uthatha abantu yobafaka enandadem bayo practice nawe kusho kwawena isibindi sinikezwa ibone sokuthi niye emanzini. But nakho ke ngiyaziphupha ngingedwa ngingena enandadem. Yeah. Uyabona mase ngibiza wena ngiya nawe. Lo amoya akusafani. Ngeke kusenzeka le nto bekade ngizoyiyela ngingedwa. Mhlambe ngivele ukuthi angiye kusebusuku. Ayilo moya nje wangisho ukuthi umoya omkhulu ophethe yonke eminye imimoya. Uya ngokholo lapho ukuthi njengoba ulokhuza uya ngokholo. Uya ngokholo ukuthi le nto njengoba ivelile bekungayona iphupha lenyongo.
njengoba uvula ukukhumbula muzokhumbula nje kudala izangoma bekujwaya ukuthi sithwase sithi mase siphuthulile ngenkomo bese siyaphupha siye emfuleni funa sihambe sodwa siye emfuleni othize la sesiyolanda khona inkomo yaso manje yidlozi ekuyinyoka leyo nyoka kuba inhlwathi ekufanele ke abuye naye uzovuka ngomnyama kusengekho athi mayesebuya naye afika ambuye naye mina esangweni kuzweni imbuzi ifika imbuzi inqunywe kuthathwa igazi leli liphuziswa lenyoka iyehla iphuze leli gazi ibe siyahlinzwa inyoka ibe siphekwa kanye nenyama yalembuzi ukuthi sephothula ngokuphelele manje inkomo yakhe edluzi seyitholile le ngoba le yasuke ekhishwe ngayo kusuke kudingeka ishoba eyasedlozini yile ingaka uzothola ke esigodlweni kuzoba khona isikhumba sayo ilokhuza la ensikini yes kwa lento ngizama ukubonisa ukuthi yayivele ikhona lento le babe understand abantu but ngokuya kuhamba isikhathi kushintshe ukuthi hayi awuvele isangoma kube yisona esiphuza sibe yilenyo manje kube yisona esiphuza legazi bese kufaya ngabase ephuzwa ile yalo igazi kahle laliphuzwa inyoka laliphuzwa inyoka ya ibese angithi inyoka inkomo yalidlozi okay ephothula ngalo la idlozi seliziphothula khona angithi idlozi lilona elithwasisayo ugobela usuke bekade eyoba uthisha usewenzile umsebenzi wakhe bewunikeziwe euthisha selithi ke lona idlozi ngoba sephumile ke manje sela ekhaya kusengaphansi kwesandla sethu sesiyamuphothula kuthena kusho ukuthi uqedile ngokwasedlozini ile nyoka ke le ebayile nkomo ngithi ke leyo nyoka akube ibululu akube imamba kuba inhlwathi inyoka engena poison ekuyiyona nyoka futhi enkulu njengoba uyibona ikwazi ukugwinya imbuzi ikwazi ukugwinya umuntu inkomo yabo so iyona nkomo yakho umuntu ikodwa ilandwa emanzini so lapha emanzini kusho ukuthi kusuke kulandwe lo moya esikhuluma ngawo usuzoziqedela ke manje yonke into so lapha emanzini usengenabongozi usulungisa ulindelwe vele yes sebekulindele vele ubuyeza into yakho sibeki ube suba ligwala ke wena izinto zakho ziphelele lapha but ngenxa yokuthi abantu abanazo izimfihlo zamanje ingakho uzozwa indawo yomelaphi kuibizwa ngesigodlo angithi utho njalo angithi isho ukuthi kunezimfihlo kunezinto ezigodliwe lapha eziphelele lapha ezaziwa lapha eligama lethi isigodlo ngogodlwa yonke imfihlo yabantu abadala lapha iphelela lapha kunezinto ngeke uzixoxa nje uhamba uzixoxa ezaziwa wena ezisivumelwano sakho nedlozi so ke ngithi ke ilo moya ke lo olandwa elokhuzeni emanzini ingakho amanzi mozobuka nje amanzi ezimpophomeni yini yenza lamanzi ashintshe mase lapha empophomeni ngoba amanzi empophoma asuke kungumfula la eqale khona sekungumfula nyalo sekungumfula uyageleza uyahamba abanye bayadoba phezulu kwenziwa zonke izinto ingoba kukhona umoya lapha kulamanzi masokuyile andawo empophomo impophomo ingakho nemikhuba nje uyifica uyabona yase okuyobheka leyase lesijwa kuya eParadiseville phakathi nesonto uyifice ishayela kancane nje ngeweekend yashintsha ngelinye ilanga uzoyifica inkulu ngala ngelinye ilanga uyifica inkulu ngala kukhona izinto ezikhona eziyimfihlo ezumoya ezihlala khona la yilapho ke la ngelinye ilanga ufica ingashoni kakhulu ilanga ufica ishona kakhulu ngelinye ilanga ulindele ukuthi hayi ayishoni kakhulu uzithola hayi bona ayidlule emadolweni yabo so lo moya lekufaya so understand kwesinye isikhathi ukuthi njoba ngisho ukuthi nazi izimpawu ziyavela ngiyakhumbula nje omunye ngifonele lokho zetatazele ethi manje uphuphile ijazi lemnyama yabona ukuthi
angithi ngowemfundiso yethu is like ukuzila engqondweni yakhe ukuthi khona abantu abamzilisayo mhlawumbe abathakathi ngoba uzibona nje lento egqokile lokho emnyama ijazi ziyophumeza so ngabona mangithi ngizama umchazela ucingweni I understand umphethe kabi yes ijazi elimnyama ngelalo insusa ilona jazi eliqokwa ilokhuza abamaningi abantu abalokhuza but ijazi lokugcina moya walo liba mnyama qala ngalamajazi nje lajwayelekile la simane siwaphupha majazi abovu anombala obovu oyelo lembala exubaxubile ingwe njalo njalo kodwa mase iphelele ekugcineni liba mnyama ekuyijazi lakho ekungalona manje ijazi lokuthi ulisebenzisa nabantu yabo ukuphithizela nabantu lakho ke ngakho ya lokuthi seyiphelelisiwe lokho so mayisiphelelisiwe into yakho akekho umuntu ongakwenza lutho into ehluphayo ngenzuza ngekuthi noba ungadinwanga kanani umuntu akenge njenganawe mhlambe unginyathelile noba umthuwe ngenhlambe enkulu noba ngingacasukanga kanani yini ngiyohlanganisa umuntu omubi ngifuna ukwenza into ngeke ngikwazi ngeke ivume ayivume inhloko uselapho nje mkhulu ngicela sidayise sibuye siqhubeleke nale ngxoxo le nethemba nomphulaphula ekhaya unqangile ngepeni nephepha kuninzi ulwazi alufumanayo apha okay sibuye ngapho qala ke siyamsevekele sibona mhlambe Phila Mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto Gold isiyatholakala enambeni ethi 078 8348277 eThekwini eDurban isiyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti isiyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila Mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi Zulomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizulomzansi FM. Yes kunjalo ke enqobeni egama la isithohle kakhulu sithi Mzansi Talks kusigaba apho sithi khona ke umxholo nengcambu zesintu Ehlenga ke phake ubaba uMavula sibheka kakhulukazi indaba enkulu esixoxa ngana namhlanje sibheka indaba ethinte ke inzuza madoda mkhulu namhlanje ke usixela ngomnye umoya mhlambi bungawazi namhlanje uyawazi umoya wenzuza kungabe uhlobo luni lwedlozi okay seyibalile ke yonke indaba ebesingayazi cool ake sibuyele tata sihambe naye kanti ngophoso emphulaphula sizoya kwindaba esindaba kaPhila Mzimba ngekudala hloma ngepeni nephepha uthabatha incwaca nengcombolo esithe ulobilobi ke njenge-brand ambassador kaPhila Mzimba uhlezi zokuxelela into ezenzekayo kaPhila Mzimba kodwa ke siqale ngapha kumkhulu siqhebezele sizongena kweza kaPhila Mzimba lakho ithuba tata sibonga mfowethu Mthwesi bengilana ungethuki emkhulu njengoba wazi balo silapha komenjisi kalungisa ungayivi into ethi qoqo ngapha uphukuze angithi kade ngikutshela ukuthi thina sinama office la ningafiki nina konje thina sinama office sineminyaka sinama office kaziba dad so ngithi ke enzuza ke
linenkani linolaka lisebenza indlela yalo esibonelo wena mali kuwena lingene ukuthi lifuna ukusebenzisa ukuthi uzolapha uphilisa abantu wenzeni yeah alisoze la kuvumela ukuthi ubusebenzise imithi emimbi ngingawube ngithi alikuvumeli kwalo noba ungadini uthini noba ungathatha umuthi uyazi ukuthi makuhlangene umuthi othize so lokho usukela umuntu ngomuthi awusoze uzusebenza ngoba nomuntu okuthakatha ngomuthi futhi awusebenzi okay lona lisebenzisa ukuthi naku makukhona izinto ezimbi abazenzayo kuwena abantu okay bese livusa lenabantu babo njengoba ngisho licontrol imoya emibi nabathakathi liwaze liphendula le moya emibi vele eyakhelwa leyo nto kube yiyona elisebenzisa ukuthi licekele phansi abantu so umuntu onalo moya umuthi nje uyena ngale ukuthi uyoze avike induku zezitha nani sishilo wesathi ezinye zezimpawu ukuthi uba nekhanda elingapheli lenziwa yini lelikhanda lenziwa ukuthi uhlele emanzini mhlambe muzokhumbula mawa wabhukuda muse ngumfana mawubhude kakhulu uhlala kakhulu emanzini uphathwa likhanda uphuma sophethwe likhanda benganamahlahla bengithi ngisazoya naso emehlweni ukuthi uyayaphathwa nangamehlo umuntu wakhona ngenxa ukuthi spiritual ngokukamoya uphile emanzini yena and uba nesifuthe futhi yabona into okujuluka ngazo zitshela ukuthi une BP okanye ushukela uba nale bayithola uyaphila izonke lento makubanda uzomthola banenkinga yenkwashu abe nezandla ezibandayo akutholi emzimbeni ugodola izandla godola izinyawo kakhulu amakhazi wazola kulezo zindawo lezo nokudikeza umzimba nje uba ngibe ngisho ke nokuphupha ke lezi zinto zasemanzini okungaba inkosazana kungaba ilokhoza okebe kungaba ingwenya lezilwane ezihlala emanzini njengophawu ukuthi into yakhe ngeyasemanzini uyayithanda futhi nokuyiphupha imali lo muntu lo kakhulukazi imali emhlophe isiliva ukuthi umuntu ohleze iphupha imali njalo kodwa ayifiki iningi laba baganiwe yake abangamadoda abesifazana baganile ukuthi noba sephumelele but makuzwa ngasothandweni hayi azihambe kahle izinto akuqondani akulo awuthi akuqondani angithi njengoba ekwelinono lila njengabe ngisho ukuthi lizwane nento clean lo moya so uyaphazamisa ngithi abantu abathandanayo ziningi izinto abazenzayo abashera yes manje ekuba ngazathi kungangcono uma bezoqondana bobabili babe nolomoya ukuze bakwazi ukuhlonipha lento eyodwa yes manje bashawa ukuthi top partner akuqondani omunye yes unalo moya omunye akanawo so ke ababe nayo inhlahla makuzwa lento zothana uyohleze zama ukuthi la kumnandi khona kube kubhidlika kodwa ngaphezulu kwayo yonke lento ngithi njengoba usuku uphupha lamanzi jwayela ukuya khona mawuphupha uwedwa put it to the test ngeke ungabuyi musukoyika iyawedwa ukwenzela ukuthi uyithole lamandla ungahlezi nala uvezelwa khona ukuthi hambe uyoyenza uwedwa into utholakala ukuthi wena ayawufuna ukulokhuza ukuhamba uwedwa ihamba uwedwa yahambeka izinto zilokhu zile ziyalunga abantu abaningi ke njengoba ngisho ukuthi masibuka lezi mpawu lezi bengizisho abanye ngabagcwalelwa izisu ugcwala umoya yabo isimple amanzi awuwaphuphi nje omunye uzothola idlozi lakhe limenzela ifavor limphuphise esikhundleni sesiziba limphuphise swimming pool bangithi ke lo unenhlahla ufuna vele ongena kuyo ngeke ukwazi ukuqamba manga ukuthi hayi angisho ngiphuphisa swimming pool ngongena kuyo but swimming pool imele isiziba mawuphupha ugeze eshaweni impophoma ngithi so kuya ngowomusa elikuvezela ngawo ilokho zidlozi ukuthi lithanda ukuvezela ngani njengoba abanye likwazi ukuveza ngezinyoka leyanyoka njengoba isuke engenalo ulaka nasephupheni ingakulwisi noba kungathiwa ingavela ayizokulwisa ngeke izikulwise le inyoka eziziba sasikhula sihamba iziguqu ufike elokhuzeni esibeni makuyo manzini kuthandazwa
kwanje lezi zibothola kunesihlahla esiphakathi esomile lokuzini ephuma izithandele lapha kulesa sihlahla but kuyangena umnamkhulu yabo kuyangenwa kuyaziwa ukuthi isign yokuthi yanivulela Yeah, isukile manje. okanye ekhoneni elithize isiveze ukuthi ngilela khona kusho ukuthi ningangena lento yokuthi sezithatha abantu zidalwa yilabo ogobela nabo bangcolile othola ukuthi ebusuku baphuza ugologo bayada ubusuku bonke kuseni uvuka abantu emanzini then ulindeleni izimini ezikanjalo Ndikuvile mkhulu benzanda kufakazela lento ukukhule emakhaya kwenye ixesha iphindi ibe mandi ukhulele pha ungazi nabo wenzana uhlale egcene ehlathini solusa inkomo ngoba sapha emigqibeleni ukuthi hey esiziba siqhubha kuso kunenkunzi malanga elapho kodwa Yebo. zange senzeka kwanto Yebo. kodwa ngenye imini sayibona yini ngamehlo yeah into engingakanani sazibuza ba kube kutheni nakaka angithi nje mawuzobheka manje sezinobungozi kakhulu Sezinobungozi. izibazenziwa zezithwala abantu ufika athwale mase xa kwezezigubhu bethole ngazihamba uziphonsa lapha hayi ngoba zazivele zinobungozi nanokuthi vele mawusemncane iqiniso lithi ngobusuku seclean umsulwa nasenhlizweni yeah lezi zinto zemvelo ezihlala la emanzini nani ngeze wenze lutho zikwenze ukuthi suke sonenhliziyo embi masomdala unamunentsona inhliziyo yakho uthola amaqhubu nazo zonke lezi zinto ezenza ukuthi ube umuntu ongahlambulukile ngokuphelele ukuthi emanzini uzofika usurvive so amanzi akanabungozi inhliziyo yomuntu nesimo somuntu oyemanzini ekumele sibe sesimeni sihambisana nawo amanzi ngoba kwawona amanzi ngithi uyabothi anolawo lingakanani mayesevezile nje ukubona izikhukhula imimoya lo kusuke kungawona amanzi imimoya esuke iphusha la amanzi njengoba ubona iziphepho nje iziphepho kuyaziwa kahle ukuthi khona umnikazi waso okangale ngemuva kwalesiphepho wesinye isikhathi uzisitha ngefu nje nibone ukuthi nalifa liva ubona kulalifa bakwenzekani ula ngaphansi kuyadestroyeka ngenxa yezimo zempilo esiziphilayo wayivala kanjalo kumkhulu namhlanje singena indaba ezakaphila mzimba mhlawumbe sawubona ukuvuleka curate ngoku siyakwamkela enqubeni egama layo Chocolate Gold System Mzansi Talks lobilobi yalobisa radio mhlawumbe ke emkhulu phamba ndihambe ndiye emabranchini okay ngicela ukubiza ke amabranch akaphila mzimba bese nibuyela kuwe mkhulu ngoba sibheke emanzini kulelisonto leli ngempela sonke ngomgqibelo lo siya ku alright ungahloma ngepeni nephepha ukwazi bawuthatha icukacha nencombolo ezithe vetshe sihambe ke siya ubheka ke kuma branch akaphila mzimba kulo ndawo kuyo wena mhlambi ke uyobaleka bawuthathe le number engizokunikeza yona ngalo elixesha lobilobi ke ukhaya lethu mthwesi ya sibheka nqopha ke kwindawo ke apho ngathola khona imveliso zakaphila mzimba eSoweto eGoli uyakwazi ke uthola ke inamba ikakhulukazi imveliso zakaphila mzimba inamba yakhona ke ithi 0788348277 eSoweto eGoli inamba kaphila mzimba ngu0788348277 kanti ke ePinetown namaphethelo Pinetown nje namaphethelo inamba kaphila mzimba ngu073993 3638 number ke yakaphila mzimba ePinetown mafuna ke ama products akaphila mzimba imveliso zakhona u073 993 3638 mawuse Hammersdale sankonje e2 kamcoyi ngamagaba ngase Albino dibala ntoni namara nayi number ke yase Hammersdale ngu079 734 5677 number Hammersdale ngu0797305677 engonyameni inamba yakhona musengonyameni namaphethelo nje inamba yakaphila mzimba mawufuna ama product akhona inamba yakhona ithi 084 557 9817 inamba kaphila mzimba engonyameni ku084 557 9817 eMaritzburg Embali le zonke ke indawo zakhele eMaritzburg inamba yakwaphila mzimba ithi 076 653
5597. Inamba kaPhila Mzimba Maritzburg inamba ithi 076 353 5597. Estenga inamba kaPhila Mzimba isitenga namaphethelo ke mhlawumbe ngamaphumulo hey inamba kaPhila Mzimba nayi ithi 078 359 0571. Estenga inamba kaPhila Mzimba mawufuna ke imikhiqizo kaPhila Mzimba ithi 078 359 0571. Efolweni inamba kaPhila Mzimba mawudinga imikhiqizo kaPhila Mzimba efolweni namaphethelo ithi inamba 069 198 1864. Efolweni inamba kaPhila Mzimba mawudinga ke imikhiqizo yakaPhila Mzimba ngu-069 198 1864. eGreytown inamba kaPhila Mzimba ko-Kranscorp le ko bani namadoda kuthiwa koNkandla eGreytown inamba kaPhila Mzimba ngu-079 068 3788. eGreytown 079 068 3788. Asihambe sibuyele kumkhulu asithatha sibeke uzokunikeza ke nencwadi nenombolo esithevetshe nanokuthi ke emarket mawufisa ukuza khona ngeinsuku ezithize kuhlala kuvuliwe kodwa ke iziphi ke insuku ongafika ngazo. Babamkhulu manibuyele kuwetata. Sibonga mfoka Mthwesi. Njoba sishilo sathi ngomgqibelo siya eMpophomeni. So sihlangana ngo7 lapha kaPhila Mzimba emakethe ngomgqibelo. Kodwa abantu siyakhuthaza Mthwesi ukuthi basheshe baziveze. Uyazi ayikho into eyinkinga njengokuthi seniyehleli transport ngabantu abasuke bekhona. Kweqiqa kuseni ngo7 sekukhona abantu abaningi sekukhona abantu aba100 abaqhamuka manje sekufunani iqale nidileke manje kufuna transport kanti kuba ngcono masizolala at least ngomgqibelo sosazi ukuthi ameni ngolwesihlanu sosazi ukuthi kusasa abantu bangaka. So sitholakala ke emakethe ibhilidi lingaphesheya werenke yamabhasi unyuka duze kwajwayelana nje kunama steps onsimbi onyuka ngawo amabhuda kaPhila Mzimba suke sekubonisa mawufika first floor jikele esandleni sakho sokudla number 9A ikaPhila Mzimba lapha amabhuda yakukhombisa. Siyavula ke zonke izinsuku siyatholakala kusukela ngo8 ekseni kuze kuyoshawa 5 ntambama. Ngolwezine sivula ithuba lokuthi abantu abanemibuzo ngezinto zamasiko nje izinto zesintu namaphupho ukuchazelwa amaphupho nabantu abathiza abasuke besebenzisa imikhiqizo kaPhila Mzimba befuna ukuthula ama report abo. Ngolwezine sivula lelo thuba nangomgqibelo suke sivula lelo thuba futhi. Kodwa ngezinye izinsuku siyadayisa nje kubantu abanenkinga ukuthi bahlushwa sisichitho. Ungaba ukukhupha ebusweni ungaba ungathandeki amathunzi izinto zakho azihlangana sinekhombo kwamaqaqa ke elungisa yonke leso simese kanjalo ikhanye izinto zakho kuvuleke kukhanye sibe nekhombo yomsamo kavula dlozi kubantu abanenkinga ukuthi kwaphethwa amanzi amnyama noma waphendula idlozi. Sibe nembiza omhlume kubantu abanomhlume imbiza kazifozo zonke ephuzwayo imbiza ukuchatha izinyamazane izintethe nje basuke sichaza zonke izinsuku. Meningi eminye imithi esingayibala umuntu ohlushwa lekhanda umbhemiso wekhanda umuntu ohlushwa sisibhobo umuthi wokucupha isibhobo sibuyisele emuva. Sitholakala emakethe enambeni ethi 066 007 50 43 066 007 50 43. Ya le number Mthwesi iyafoneleka iya WhatsAppeka. Kodwa abanye abantu khona umuntu okabuye nje mhlambe njengalapha ku TikTok abuya athi ngibhalile angiphendula mawusuthi uyabheka kuvusi ubhale nje hayi angazi uvusi uzophendula thini into ebhale hayi. So umuntu mawungena ku WhatsApp ungena nje uhlala odabeni ukuthi nayi into ngifuna ukuchazelwa kuyona okanye nakho engikudingayo
ukwenza ukuthi akuphendule ngoba njengoba suke ngakuphenduli la kuhayi usuke saphendula la abakhulumile inkulumo ephelele kunjalo mkhulu so mawungena ku WhatsApp musungena ngathi ungena umhlobo wakho ngena nje ukukhombisa ukuthi mina ngizwile kuthiwa kukhona ikhombo kamaqaqa ngifuna ukwazi imalini ngisendaweni ethize ngayithola uphi yabo aphendule kube kalula umuntu divile so le number yafonele kuya WhatsApp and siyacela bangabiye ukumfonela ebusuku kakhulu abantu uthola ukuthi bamfonela ngo11 ngo12 ebusuku ngoba nawo awulele njoba sithi kusivala ngo5 at least ugcina ngabo 80 ukumfonela ukuze naye phela aqhubeke abe nomndeni wakhe babe right otherwise abalaleli bezulu umzansi sine appointment nabo siye emanzini sikaze sibe nenkinga nawe uhlezi ukhona mthozo uzoba ukhona namanje uyazi sikaze sibe nenkinga sinamuntu osalayo sihamba siphelele sibuye siphelele kube mnandi sihlukane kahle nakuloku uzoba njalo naloko sibuye nezinhlanhla awu madoda angithi masibuya kufanele mabe kumnyama ekhaya lakho masibuye emanzini kumane kukhanya mabe abantwana bengawuthola umsebenzi bomani bawuthola umsebenzi mangabe izitha kade zihlangene ngawo zihlakazeke izitha ilezo zinto seziyele emanzini mawuthi umuntu bokade ungakusebenzeli isihlambuluko isithunywa sakho uqala izinto zikwenzeke masibuye emanzini sibuya siphethe lezo zinto lezo yevakala mkhulu ndivile nomavusane niqela indaba ka avela bahleke hayi awumfuni umuntu olulu uvela abahleke awumfuni umuntu olulu kodwa kuvekezayo somnika abanzi kovela abahleke noma kusasa iza kaphila mzimba uzochazeleka ufuna la kubantu besimama ufuna umsebenza ngoba wakhela ukukhanyisa izinto zakho kodwa ufuna ube nomthambo kaNoah ube khona ngoba uzophenduka ayithi nendoda mayise iqonywa kakhulu sekuthiwa isoka lamanyala kusuke semhlutha kusalungile isoka lamanyala kahle wakhela ukuthi izinto zakho zihambe kalula uthandeke kubantu nenhlanhla ekuthande nemali yonke into but inkinga ekhona ngemithi enjalo ukuthi moyindoda ubona ngokuthi abantu okudonsela abantu besimame umuntu wesimame ubona ngokuthi usondeza abantu besilisa okwakho zazi ukuthi yini oyifuna ungabe imbuzi ufuna ukumisa izimpondo zombili asiqedile kophila mzimba kusasa usine appointment kusasa kasiyakhola uthando khona bechocolate call by Stimela sothando xa sivala rhoqo inkqubo sisitsho sithi inkosi sibonga nje kakhulu kumkhulu sibonga kakhulu kubo bonke abathe ba participate ohlelweni sithi enkosi imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePinetown siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi